Talofatu talafolo Radio Samoa le nei fo i tae au, alo mai o talo le aso tofi. O se whaanoanoanga le mawai ma whanau walu tausanga i whainga whaasolitu la fono, leo lo o ngā o ia ai ta avale. Moli maunea leo kala yesteti a o whaatitele i whainga nei a tupulanga i masina tāluai. O le toatele lava o le se fulu tasi i le se fulu whātausanga le mātutua. Ma o le tele fo i o so whainga e whaai u lava i whaalave tau ta avale. O le papolenga wa iei nei, o le whaatupula ia peo nei whainga whaasolitu la fono e ono mau ai ma se soifua. I whaamaumaunga, limas fuluiva ta avale ngā o ia i tutonu o le whaai unga le vai aso e tasi. I le amatanga o le masina le nei kala yestete. Ma e whaape o le ana whaao Sofia, ini whainga whaatauwanga na whaailo i lunga le social media. E su epo o ele kulupu e tele a latou ta avale ngaoi. Reporti mai leo o le whainga tau la latou ngā luenga, o le toa tele o whanau la iti nei e maua e matua i loa le leia latou wai a tatau. A wala e le ma whai ai ona whaasala whaaletu la fono, pe a wina atu foi i le whaamisinongo tūpulanga, ma a vea i lava mamafua anga e umane lava, e le whaasalaina, a e toe tu atu i o latou a inga, ma o i latou lava nei, o lo o whaawa wina pea. A whai e whaamaniaina le National i le whainga pālota o loma nei. O le aia ave e sea whe malanga inga whai a fua o lo iai nei mō whanau ma whaaluaina le tau o pāsesi. Mō tupulanga lalo o le 25 tausanga le mātutua. O se tasi leo vaenga o fuafuanga le pāti na whaelo mai ana nafi. Ma le talo le ato e whetu na i tupe nei e alu i le polo kalame le Community Connect i isi polo keti. O lea whaato a lua masina talo o na whewa i fua whanau lalo le sfuru tolu tausanga i lea ini pāsese to tongia a o wha o ngai whe malanga i ngā lautele. A o tupulanga se fulu tolu a ngā i le luas fulu whātausanga e na o le afa o le pāsese leo lo to tongi. Pei tai, i le maitau o le National, e le o le leo na whai, ma o lo o paso fo isi councils e wha a maonia tausanga o tangata whe malangai. Ma o nisi fo i o councils, e le i lava se taimi, e tā pena ai ona e na o le masina ma le afa lea na longo i nai le suinga o iai, e pe ona moli mawina mai i a Wellingtone. Le i se suinga i le tau o pa u o pāsese o tangata mātutua, wha pea whanau a onga o lo e universite. O le talitonunga o le National, au mai le tolu se lau 2.5 miliona na pāketi le Labour mō pāsese pa u nei, e whaao ngā isi polo keti. I le whaasilisilanga lava le nei le National, squeezed middle o le whaingoaina le National tangata o le amanuia i ana fuafuanga po o lana tax plan. Se fulu wha tesi ono piliona, e mana o iai le National moana suinga, ma e whaatupe lea i suinga o la fonga e wha, a toa ma le toe whetu una i onisi o polo keti ma tupe teu. I lona o te lenga o mātua e iailo la ua alo lalo le 5 tausanga, le e maua lunga i lava le whaopopo ngā la ua te mau e tatonu le lua vai aso, lua se lau 5 sfuruta la, tupe whaopopo. O le tangata whai ngā luenga e maua ina le tusa ma le se lau 2 se fulu wafe tā la tutongi i le tausanga. O le a whaasau mai le se lau tā la i le lua vai aso, ma o le o lo o tutongi i le tutongi maua lalo, e maua mai le 2 sfulu tā la i le lua vai aso. Tupe tangata mātutua, le afo o le a maua le whaasilinga i 2.1 tā la, i le lua vai aso mō le ulu ngā li. O le whesili, mai whea e sa wai tupe whaasau nei. Mua le a si i lunga tax brackets ma o lona winga, o le ala i titi la fonga tutongi mai lea whetu una inga. Lua, to e whaafo i mai le independent earner tax credit. Tolu, ma ua le 5 tā la i le vai aso tauala mai le child care credit. Ma le lona wha, tutusa si itanga mo tupe ta mai te olo au mai le malo o lo iai nei. Le Working for Families wha apele National. Mai nei fuafuanga e wha aluai le se fulu lua piliona. E i wha amanuianga po o suinga o whai mai le National o le a AVSea. O le a AVSea tangata o lo o ngā lulu e wha akona karate mo le malo. AVSea le luas fulu i tu la mau a fua mo whanau lua tausanga. Le olo ave ia o ngā amata a toa ma le wha amama avenga o lo iai nei mo fe malanga i ngā lautele. Saunoanga le taita e le National Christopher Luxon, o le ato e whaafoi e le National New Zealand i le polo misi a e ngā lue malosi e mawhaiona e a ngā i luma. O lo o whaau popo peona to o ulu mai maa mai to tono o le ana i le Cathedral Cove i le Peninsula i Coromandel, o le masino mati ma le masina le neo au kuso. Na la pata e mai ele matanga luenga o whaasau e aua ne i uia e se tasi peto e a sia. Ona o le maua lunga o le lamatia wa yele Cathedral Cove talu mai lava o na uma le awha, ma lo longa i le amatanga o le tausanga.
O le lapo po'a o maa na mauela matanga o le vai asa nei e wha atusa le tele o le chili bin, ma o lea fo ina ripotia mai ma palapala solo. Ua toe talo sanga ma yele matanga luenga o wha asao I tangata lau tele tautu ana le saunga le mu, ma usi ta ia la pata inga, ona o lea lave mai tawina e yei tangata o lo o asia le ana e ui I le sana au mai. Ma tala wha ai u, se lia ma le tolo se lau fale mautotongi wha au popo mo au kilani, wa sauni le simplicity living e fau. Tasi tesi wha eka, le te leo le whanua e remuera o le ua wha atau le simplicity living e wha wai whale nei e tolu se lau tolu se fulu, wha u wha apitoa e toe rent e se atu, be no fo totongi ei tangata. O le amatanga le tausanga na whailo mai ai le simplicity, e se fulu wafe whale anangata mau totongi. O loo wa ava ai e whawi so se vaenga o New Zealand. Taimi nei, se lau lima se fulu iwa whale wa mai a whawi o Nehanga, ma Point England, e se le tolu se lau fas fulu lima. O loo wha moe moe a mata whawi le whaai unga le tausanga, ma le valu se lau o loo whawi le taimi nei. O le tolu se lau tolu se fulu whale mautotongi remuera, e amata whau mai le tausanga fau wha moe moe wha mai ai le lua fe lua ono, ma o le nau ta inga I ono nofo I tangata mautotongi, I se taimi umi. Tala Nala Radio Samoa, manuia le nei tai au.